yaqala ngo-1999 ngoSokusa yashona ngo-1982. Ngaleso sikhathi bekungenkosi lebusa esikhathini eside emhlabeni. Nanyalo nje ngiyo yesibili eyahambisana ukuthi emhlabeni seyilandela indlovukazi phambili Queen Elizabeth II. Nayishona ngoSokusa ngo-1982 bekungenkosi lebusa esikhathini eside kakhulu kunawo bonke amakhosi lakhona emhlabeni ngaleso sikhathi. Lana-ke inkosi baba ukuthi ikhombisa umlando ngeticheme teminyakanyaka lana besikhombisa nesikhomela ihlala esikhathi bakelo mawanjwanje loyitala kweneso sifundo umlando ngoSokusa nendlela thike nje yayo lenteke uyise ngoSokusa ngosifundo wakhothama ngalelanga idala yona ngoSokusa yokwenda ukuthi kubuhle indlovukazi abekhona ngaleso sikhathi banekhosi izoyikhulisa uSokusa ukuthi ithathe ubukhosi kulokhu ikhombele kanje inkosi yayifake isiphi khona bese iya esifundeni elafeni iphinde letinye ihambela lize lemangisi kuvakasha lapha nalapha naletinye babathithombele kukhombisa inkoSokusa nayiphila iyikhulumisana nebaholi bemhlaba wonke nangemuva nje kunamaphosta akaSadat besithi inkoSokusa yadlala ichaza elikhulu ekwakhiweni kweSadat kwi-Southern African Development Committee losihlala noma lomgogodla wemazwe langengasi kwe-Southern kwe-Africa lahlanganyela wona ngesingisi sithi he was one of the founding fathers kungasuye Sadat kuphela ne-African Union lesithi namuhla seyi-African Organization beyikhona khona lesithi namuhla i-African Union i-African Organization Union namuhla seyi-AU inkoSokusa ikhalela